Bathi kuthiwa kule video lokhu iphume lokhu sithi kade abantu bengaphi ikhona umuntu lana ngwangaphi hayi nguwe hayi wakwenza nxa kunguwe mbo wakufakayo hayi sibi kanye le sentence liyani iqedise kayipheleli laphana mina mthambi one was talking was saying that hayi wena kuthiwa bakwenzile kodwa bathatha lapha kimi basithi beLiverpool ngababona kulezi hayi bayamanga batakuthethe ngabaniki isentence yonke mina ngikhohlwanga baniki isentence engayikhuluma bangafuna ukuzondisa ngabo lokhu club akho club even John Panza nganzonda uJohn Panza uzona angazonda mina hatayi at Liverpool lingakazalwa nibona laba bakhuluma njalo yikho omakhumalo ngathi ngidlule ranking bakhona abantwana abantu angikwazi ukudlula kathizana ngadlula bani supporters bani hayi kukhona nami ngakubona zokuvela zokuthiwa kokona abeLiverpool ngababona mina ngathi kwathi waqhumeka khona kwathi yikho mina umfana emakethe wathi embuza engithatha ngeValentine ngashayina okunye mbatshela ukuthi yena lo umuntu ngizaze ngibe mazi enxe futhi ngiyamanzi kaqedisa isentence kabuza yena lo TikTok angimazi kuthiwa nguTikTok yebo nijwani utsho njalo uthemba kuthiwa ulwana kuthiwa uphuma kuthiwa nguTikTok ngeke kuphuma uTikTok lo nanti angikwazi ngisebenzisi wena nanti wathi ngisebenzisa amafoni lawo uTikTok ya uTikTok lo kodwa kulomuntu wafakayo mina kayisimo kodwa waqumayi mina ngicabanga ukuthi nguwe phela akula antu waquma chiya lokhuyana sikhuluma yikho phela la usukugezela usithi yikho ayisikho mina hayi ngithi mina yanini yakubona nami uTikTok ngokwakudala lokhuyana uTikTok lo wena yakubona nje ngiyakubona senjengiswe ngabantu abaningi ngathi bathi yikho mdla kwana uvula yona le uzambona ngambele emayadini ngale ephathini khona sebendroplela abantu ngathi bedle benitshiya lapha ngithatha amadokukheni so unibona uJohn Panza uzondela ukuthi uthe iLiverpool yadliwa hayi phela kuyasonkulumo leyani ukuthi sengathi namhla mina bengazi bangaka abantu beLiverpool abebenisupport nxa sebesizwa ngikhuluma into enjengaleyo abonga ukuthi ukuthethisa abantu lo luhlazo uthi nxa ilokuzeni ingasayenzi kuhlusa uyijikela uyenzelela abantu bemarket abangazazi usukhipha uncane ufake lokho usunquma sungathi uyi-dripping liyana amafutala anqumayo susima ngani mina die hard Liverpool fan kodwa liyadliwa phela akula msebenzi ukudliwa kwabantu bonkathi iChelsea yenzana umdala wona ukudlalisa imalini ngama-players upota lo baxotsha uBaby lona wayengcono Tuchel wayengcono wayengcono bazambiza uKlopp bamxotshe ingxenye uKlopp ke Lwada angaxotsha ngiyavota ngikhona uyamthanda yakathi uyithini hanela qotsha umane kaqotshwanga wayezwele sefuna ukuzihambela umfana umane was not Liverpool kade ababona abafana ababona unonezi ukuthi babone magicela odayazi bayagula bayaphenduka iLiverpool is Liverpool for life and there's no I will never walk alone Liverpool khona thina sikhona those guys anti yabilokhu igruma abanye kanti uKlopp ngumuntu othulele ungambona sechinge lapha kuse ground let me go one day ngathi wena anti ukuthi wakutshela wathi lapha eZimbabwe njani ngabe mina bandithatha kudala wanti wawuzambona amadezilani ihlezwe Anfield itshaya ilokuzeni imali ngijayiva okunyoka ubuhlungu ngisenza njengomfana lona wafayo wayisupport iDynamos yayisithi nxa ingena kanti babembiza ngokuthini ngebizo lomnyo eNigeria satshisa lapha wafa umfana lwana anti kumbe bambulali wayisithi nxa iDynamos ibhora sithi mpe awuyechayi ngomfana lwana la uzohawuke lelize liphela ibhora mina Anfield so la uyafisa ku-Anfield batshele bandithathe ukuthi kuqala abantwana bakutshela bathi ngabe ngisegoli lapha isizini siqalisa ngokathi ngabe ngisegoli manje antu uyehlabela uneva walker lona ngimhlabeni ngisuka lapha ngiyedlula nge-Ireland angikwazi ngihlabezwe eWest Life oyithandayo angiyithanda so manje sinyakuthi inyameni lapha mina amagesi namhlaphuzile mina bese ngibona ithala light umkhuzi umfana lo kade uyehle ukuthi umdinge kuTokTok uyangikhona kubani uTokTok lo wena ngawe uyakhipha isentence yani phela ungayikhulumi ngiqumule what andona siyakhuluma wena uthi bacela kuba hayi bacela ngakimi angibazi uTokTok angibazi mina kathi wakuthatha nga uTokTok laba ngizwayeza yazi banjani athi la babe baqume khona besikhuluma khona bafaka abakufuna kuningi velo kwakho abakuqumayo befaka lapha manje lapha mina ngikhohle uyakwazi ukuthi tazani sasikhuluma Liverpool bona bethe bazayenza something anti mina ngase ngibuza wena ukuthi kati bangapi kumele team yadliwa manje bona sebekuthatha kahle sebeqala ngaye abanye abantu manje ukuthi ka team yadliwa Eugene Zulu kanti uphume eTV umama lo embize ekhuluma ishoni ubani Eugene Zulu
hayi yiko khona ukuthukuthuko bakho labo babetshintshile ilizwi Umbizi hayi bengakhulumi ishoni uKlo ukhuluma isona nti hayi kube kuhlanganisiwe ngothukuthuko wakho lo uyatshintsha ibizo kade sibona kade singakufaka ibizo ilizwi likaMgaba ukhuluma so kodwa abantu bengabenza njalo bayenza njalo uyasazela ngapha uKlo ishoni mnama lo ngiyombizi wetho wathiye kumisi ngithi TV yakho yamisi Kobe woma lapho wathi mzawami akubizwa ukubona ukhotshweni sekhulishona hayi babe kuhlanganisile yikho mina yikho ngabatshela lwana ngivela ngani engibuza abantu babe sebembuza kubumbulo lami bese mbaphendula kubumbulo ngathi kayiqedise nalo umuntu isentence mina ngicabanga ukuthi ngathi ngiyamazi umuntu wangona kayiqedise mina ngase ngimtshela ukuthi mina ngangisithi lokuthi hayi katheza ndithi siyakhuluma engikabe uyenza ngathi anwana ndithi siyakhuluma so bengakuquma futhi onye ukuyiphisa okuncane bakufaka endlela bafuna ngakho yekela ngabe uthukuthuko ukuthi ngabulanga ngabantu ngoba umnyaceze ngimphendula singazani shuwa ngirayithi ngisebenzela undolo abantu phela labasebenzele ifoni benza abakufunayo bakwazi ukuthethisa bakwazi ukuthini bathi ungafaka enhlizweni ngoba vele abantu abathethisayo labana vele ngabantu abangamalosers nje ngabantu nje mina vele uthi ngiyabapha abantu enhlizweni ngiyamphendula lami kwami ngicabanga ukuthi umuntu uyobe freedom of speaking mina nje ngam le freedom kade aboni mbatshela bonke abantu labo ngizokwenza ngicele lo president ukuthi kabuye one kanje ukuthi mina kade ngazalelwa nga because mina what I know is I'm a Zimbabwean by birth ambiyanga lapha ngudisi so I must do what I feel like doing lapho ukubona market ngabatshela ngathi beyandizondubula bangijimisa osizi babazi basarenda sebasithulela usile phela ngicela usile akusila vele sensile